Reci ti nama kolika je duljina probavnog trakta kod biljojeda? Ovaj film je nastao tako što smo mi već se mnogo puta susretali sa problemima na Splitskom sveučilištu po pitanju obrazovanja. Prva tribina koju smo mi napravili je bila bolonjski proces u teoriji i praksi, jer smo mi željeli da se ta Bolonja, znači, sve više usmjeri prema praksi. Tako jednoga dana kada taj student izađe na tržište rada, znači da on bude spremna osoba za raditi i odrađivati svoj posao, ne da ga njegov poslodavac mora ponovno dokvalificirati i da mora trošiti vrijeme na njega. Nakon 12 godina školovanja ljudi bi trebali znati osnove matematike, trebali bi znati pričat, pisat, koncizno se izražavati, dobro komunicirati sa okolinom. Trebali bi imati neka osnovna znanja vještina, uključujući i informatiku. Dakle, to su vrlo bazična znanja koja mi poduzetnici očekujemo, a zaista ih ne dobijemo. Jer sustav danas traži od studenta da apsorbira previše informacija, ali taj student nema svoje kritičko mišljenje, svoj stav. I to je veliki problem kada jedna, znači, osoba koja je akademski građanin nije u stanju izreći svoje mišljenje. Jučer slušam na televiziji da je formirano jedno radno tijelo u koje je kooptirana gospođa Ljilja Vokić, bivša ministrica, upravo sa ciljem da rastereti učenike, odnosno da napravi selekciju programa školskih. A znamo da već desetljećima pričamo o tome kako su učenici preopterećeni i kako zbog upravo preopterećenosti ne mogu usvajati ona praktična znanja. Dalo nam je još impuls kada smo saznali da su u Velikoj Britaniji iz školskih programa izbačen Churchill, jedan od najvećih državnika u povijesti Velike Britanije. Kako, zašto, veli, pa on je tempi passati, on je prošlo vrijeme, mi učimo ono što je aktuelno u današnje vrijeme. A naša djeca još uče Ljudevita Posavskog i Karla Velikoga, a ono što se događa danas, o tome u pravilu ne znaju ništa. Na primjer, iz povijesti imamo puno pojmova koji ne možemo zapamtiti, teška imena, teške gradove iz prijašnje prošlosti. Trudi li se vaš učitelj ili učiteljica da nekako to pojednostavi? Pa neki da, neki ne. Što misliš, je li opravdano da se nekad koriste šalabakteri? Pa mislim da je, ponekad jer puno imamo teških primjerice iz povijesti godina i puno nekih stvari koje su nam dosta teške za zapamtiti. Jeste li razgovarali o tome s učiteljem da vam je teško? Pa jesmo, ali oni kažu da je to njima tako po programu i da oni to moraju s nama napraviti, učiti tako. Ili je nekad volio da školski sat traje dulje? Da se ne prekine, pa ne znam, da nakon povijesti ide matematika, nakon matematike hrvatski i tako. Ponekad da, zato jer ako nešto ne skužim u tih 45 minuta, onda bih htio da mi se to još pojasni. Moraš li ti koristiti ponekad šalabaktere? Ne baš. A ovi drugi tvoji u razredu? Da, oni puno koriste šalabaktere. Pa na koji način? Pa stavljaju čak i na naočale crne, zalijepe si s unutarnje strane, stavljaju ko tipkovnicu kad pišemo test iz informatike. Na hrvatskom pišu šalabaktere na glagoljici, tako da profesorica ne može pročitati ništa. Postoje razne tehnike prepisivanja, mislim da bi se cijela znanost mogla oko šalabaktera razviti. Od skrivanja u rukav, ispod kontrolnog, u pernicu, ispod stolice, u kosu, naravno. Cure su čak znale u suknju staviti, onda onako neprimjetno podignuti malo kad profesor ne vidi. Mislim da bi se cijeli jedan elaborat mogao oko toga napraviti, kako prepisati uspješno. Kako izgleda predavanje ili učenje u srednjoj školi? U srednjoj školi profesor u goroj soluciji uzme knjigu i čita iz knjige, u nekoj boljoj soluciji gleda vas u oči i čita se napamet to što piše u knjizi. A PowerPoint je strani pojam, a kamoli neki veći aktivizam od profesora. A kad vi govorite? Nikada. Kad te se pita? Kada se prozove za odgovarati, da, za ocjenu. To počinje od srednje škole i nastavlja se na fakultetu dalje i tu je najveći problem, znači nema kritičkog osvrta, nema mišljenja studenata i zapravo sve ono pada u vodu, ono formalno obrazovanje kako danas vidimo u biti svakodnevno oko nas. Ja sam jedna od studenta koji uvijek žele nešto znati više i ispituje i moram priznati da studentima
često to smeta, a i samim profesorima, što je po mene porazno, jer na kraju svakog predavanja pitaju imate li nekakvih pitanja. Kada ih se nešto pita, onda oni odgovore uglavnom ili učit ćete to, vidjet ćete, ili ne mogu sada. Stoga uglavnom ne dobijemo adekvatne odgovore. Je li ocjena i forma onda kod nas u našem društvu važnija od sadržaja? Pa nažalost ocjena je važnija jer kao što je kolegica spomenula, gleda se taj upis na fakultet i u biti studentima, odnosno budućim studentima tada, đacima nije toliko važno ono suštinsko, ono najbitnije, znači istinsko znanje, već se trse i bore na sve načine kako bi ulovili što bolja mjesta na fakultetima, jer to društvo zapravo zahtijeva od njih da se na najbolji način, bez obzira znači, na znanje, upišu na taj fakultet. Ima li toga da ne odete, da tražite ispričnice od doktora samo zato što se bojite loše ocjene? Pa to je u srednjoj školi najnormalnija stvar danas kod nas. Mislim, nažalost, to je tako. Jer važno je dobiti dobru ocjenu zbog svega ostaloga, da bude sve skupa na kraju zaključna dobra i da upišeš fakultet. A šta stoji iza te ocjene nije bitno. I kako si ti došao do te da si ti izbjega nastavu pa došao idući put odgovarati kad si naučio, to danas tako funkcionira. Što je nažalost treba promijeniti. Kako je važnija forma od sadržaja, od znanja, od korištenja tog znanja u praksi? Pa u današnjem našem školstvu to je tako. I nakon svih ovih izjava, što sad da ja kažem o sebi kao učenici? Osjećam da sam nekako dosadna jer zapravo ne mogu ispričati puno pikantnih detalja, bar što se tiče markiranja iz škole ili šalabahtera. Zapravo nisam markirala jer mi se činilo da to ne trebam. Voljela sam ići u školu, bila sam dobra učenica, zapravo činilo se, to se nekad reklo odlično, jel kao i danas. I nisam imala potrebe da pišem šalabahtere. Moram priznati da sam nekad rado možda, pogledala neku godinu ili neko ime, ali mislim da to nije osobito važno i mislim da bi i danas učenici zapravo te svoje knjige trebali koristiti na način da i kad pišu test mogu nešto pogledati. Još mislim da je jako puno sadržaja danas, ne bi im voljela biti u koži jer čini mi se da smo mi ipak imali malo tanje knjige i malo manje knjiga.